Wei, koke adwuma we nyina nke be ka kire ma. Enkola wo kum wo mu ni suku mu di nyina nke be ka kire ma mfo. Ontime distracted. Anka de wo ko asa dabu kotin ka de ma ye ne kuro mu. De ne na achi asase de bobo ayi podua hu de ka ma ye no. Na mponkompo hwirita ne mfu ne nso ne no. Aka mu ye ke di ma nu de. Kasama president na de wo ye comedy sia. Na no kura wa hunu yo. Nti momfa we no kokkowe de no. De ne na left momfa ne nko. Na monko bona senuam social media. Mommo we ya senuam wo social media. Na memfa Barnabas nyima nyima. Wate ade na so hwire na ni so enrechi ya jo mama ba wanya adwuma da otimi nya ska organize a boxing match ma Anthony Joshua mu nyina ba manfo ne boje so hwahwa wonya sika no wai Sharaf na abusia okatachi kwame afifa mensa abekire mu se nansan ni ntokwa ne kwakumanu enyaye no wetwa so ene okatachi kasem na okire mu se empanimfo bi etunefo abonano se one kwakumanu hwekora na one ne anyi na nkenye sapa de ensem aganafo anka obabebe kafa kwakumanu ho emu koke adwuma nkola kuma kwakumanu ekuomo ewo no kwakumanu school mu hola busia be se wani na ensesa okana menim oni akwo tumi fro katachi okire ne zo unyan media ho videos ni tokwa na ase kire no mede ebro ye frame dan kwasi prince aha daily vgh so message so ba no subscribe na busia na tumi akoso aye kesina before ebeko yensem this videos ni bi ebebro no. This episode is proudly brought to you by Charistic Company Limited in Ruamode abe edwamanso nipa bebre di ho adanse zame shane zaaje capsules no kwaji bi oyoba ana wohwemi a aya edum fit kwachi outi yawo oti pens e wase fidua no bro no so obi atumete wonka se wako mfichiko moja nkeche se eflow edema wo ewo nsabuom na utumede ho wo nsabuom na ma ebanso 2-3 day thoughts na etwa kwaji impenimfo enro bi oba entrama odepua ma sabi nka ma wahemfi ho ebesiesi wase ayi nkabone bi afiri ho ndo ya deda school so fd ahwem agye atum se eye opendo etu akofoma se heba stores bi ebenwa onsa abeka impenimfo ndo ya maboboso ebi abusia yamna yensem ne so na ene nansan ni ne ana yenua be makwakumanu ene okatachie kwame afrifa de bo ani wotentankese ne social media ne so ene avanu mienu we toma ne we na we atoma ne we katachi afrifa untumi ntrete meda menim se wani nso ade wo mu ade kwakumanu saa na ode nkrofo ko aduro so a joy dadifo wo ba wa mu yesesese ba bia ode nkrofo ko nyina ye beka magana fo ate so ye santini dia maka otwi wo efia ye tete ewo mu no wo mu ade wo nipa na wo fa nipa so nya hwe saa na menimu me so kwasia e ba ji udwan kwakumanu wo fa wa fefa na ade ba fie ha ene wo ba wie no wonnam kumase adwomfo ma ne beto dwonso agu so wo kasa te se dia wo da apem so katachi enya wo force na medel wo kwakumanu medel di opa go ahead with sansem hunu ni bi ma mentis wa fa me kwa free face na be so ogumani mu ase na ka wa bete wo piga ma me ka kire wo ne me yen wone me asa wo kasa se nyame ka wa no tum jajimi katachi amanya wo sasa me kwa me mebo wudin katachi afrifa wo ye emotional blackmailer gogu atosuku atosuno atosusa me challenge de ma abusia video ni bi no na ensam na hyase nyina no firo katachi kwa me afrifa kire mu se kwakumanu koye video bi na oni ho kwan so e kire se this is not the right time e kire se kwakumanu na nkodi video no eba bontin kwakumanu saa na ode nkrofo ko aduro so a joy dadifo wo ba wa mu yesesese ba bia ode nkrofo ko nyina ye beka magana fo ate so ye santini dia maka otwi me so kwasia e ba ji udwan kwakumanu wo fa wa fefa na de ba fie ha ene wo ba wie no wonnam kumase adwomfo ma ne beto dwonso agu so ono kwakumanu ni nchire mu ne se meni amatela ko oba ho onipa bonesam a okọ ya akọfa Judas abusuapani Judas Kwame despite what did ho a be bow dia 2 minutes nkrofo messages o ma send the phone you will be shocked na medel kwakumanu medel the opa go ahead with sansem hunu ni bi ma mentis wa fa me kwa free festival na be so ogumani mu ase na ka wa bete upiga saa na me ma ansansa dali ne hwan ne won ya o manji wo na aso pendisi a the ndc wotu ye discuss bibi fa nation ho a woni nyansa bia ye discuss enipa wonim the difference between credit card and credit score ye kan national issues a kawano tum jajimi kwakumanu okofa tornado ebesi ho ema odidi me ma me akosua bene wa atem gogu atosuku atosuno atosusa meno nam so afenu mienu de boani twetwetwa abusia ye di kan de ho ma ne boni bi e de abrewa ya hwefo ne atiefo ewo kasafidie so ehwe de mu se anytime any day bia na afenu be mienu beba social media no update foforo ebeba na ene ye da sori ya okatache kwa me afifa se nsema na ekoso nyina mpanifo bi atunifo se onyai enti enne one Bob Ziga kwakumenu eni ntokwa biem dani
fa sa nkoko hwede mienu ne beto so na afi Ghana for no any side what go vi omo ye no omo se obi atwe camera no asi nani na wo twa madapa ne ade no de nka kwase ya bia betimi abie na no nka madapa na you don't need intellectual firepower to do that so wo ye ene we no agimi no ye agimi fo hene na we ye kwase ya hene nia anu jama obi a obetimi aye obetimi aka no omo ye na manfo na efrem Danny from Kokoridi for me no so na me manfo no ahade na ya bring a finality to the issue more fire ovina me chechi bia enra ayi forma no ayi makola forma wo mo from wo hene em so wonim so wo hene na odu no beto wo ye no no kura nyame anim ni se we no ankoye sa na menim se Ghana fo emu no kura yemfa goro nyina nto kwamba fo abranti se me de menim so wo ye comedy ni ade ma manfo no esere nti na ma adwen yam so mo bu ni kakra na wo hwe nipa efre no mo fra kwaku Alex kwaku buaten ene no po fra wo se ai wo hene kai we de ne ho onwuno mane ko nam se makola for man no ye ne wo fra se wo hene wei no se dabi wo hene yesra wonya ansa no a ye nti o show ni bi wo hene makola for no no me no so wo hene ha dia branch ya kuranti memene nde die ni mu bra ne ya to kenti papa ne ade guo na ye famfra mo hunu se dwom for man no ye hene no more fire makola bano ti we Saturday ye ko makola ye no mu kodi nkomo kofi an wo ye ni ade na de ye me nwanwa ye former Ashanti regional chairman of the party men kasa ne hoda menim no chairman mankwa enra mo wa na number bi afre me more than be de ho na wo ye no text ne say me din di so chairman mankwa na former Ashanti regional chairman mankwa ebuo na me friend back eno kwa na me ye zoom ni loyal ladies ya me friend back me dem dwe say obi na di asema koto na nim say o friend say ai kai o hene dabi minimu da na me hunu da achi o se me yere kura hunu wo a hunu de wonye pepepe mesre gata we de ntis kai dabi wonka hukura more fire na sente sadia anka de wako asa dabu kotin ka de me ye ne kura mu kofi hene timsu wei de ne na chachi asase de bobo ayi podua hu de ka me ye no na mponkompo hwirita ne mfue ne nso ne no na mmeme betena ma wo kasa wo ba besua ye no wo de kasa na be intimidate me how is that possible me kasa habo abra wo nya santini na ma me education kakra wo ye wo mo ya mo se wo no na cs wo ya santini no wo ye no wo se ye wan hwan nkyere ye wura santini to onya hene wo ya santini kura kan kasa teach him every say yet way so when you ahinie no mun sua wo say tina da bia me powerful chair wo and I'm going to rule over you. I'm going to abuse you in my word. Yakas will be a strike chire yura. Am I hidden near 66? One more pet in the strike chire yura. It's just Santia Hiniano. Santa Hini said to Tuna Yakasi. If you are not by my head, now Santa Hini Abrempong. Yet here was Santia Brempon said, and Kunyabi wa, ordinarily non common Santa Hini and Transit. Now she are forming a Santa a year a kingdom in and ye elevate you to the status of a mine. So bit say ma a bant my hine. Ordinarily on your mine. Now so I'm so yes and taking any continent. Ye elevated it to the status of mine. It will no strike yura. Now don't think one knows ordinarily on your mine. Now so ye elevated it to the status of mine. Strike yura. Na sabi obeti wo na oye wi amwase hene enswa nkyere yewura oswa kyere agona man hene it was wi amwase hene enswa ya nkyere yewura nti wonya hene no wadwene san netie him moha edafom ebise wo free abrempomfo no so a no waba di krofo
na afra di kurofo no a na afi wo mo ne wo matena nkonya etu ko du adi kura ye wo jase ye wo se na me kwaso agikwati mu nso mu nsua wo se yoko hene ne ye de be se wo sua de a wo be hunu se efretete chumantwi ye ka se kan asante ahemfo a wo bo firi chumantwi ko bi ni amamfe oti akante ebesi obiri ebu a na me ka kiro se no mo ya yoko hena e de ntina woni mu nyansa nsua Teach them. So many entry. I ye course kui. Ya se bo asante ahemfo din a wo bo mo din no. No mo ya yoko hene. This why we mo nya ha. Na do ma hene di do ma akonwa nyina. Still wo so ya aduana PSC. Adan wo pra aduana. Fire. Efisa hene no original one no. Na mo se muntie. Onsua. Won na ase. Aka mu ye ke di manu de. Ovi. Aka wo na atoso mienu ane from manu. Kani bia no wo ne ba. Eti atenga. Me de. Ena no de me kan se. Kovie ye ni brema no. Se de ni pam mu ni kuromo. No mo frame ye. Chema mankwa. Eh wo twu no ko frosi wo hene wo de mesro adarma. Mesro we de onko. Kasama president tie. Kasama president na do ye comedy sia. No kura wa hunu yo. Ni fa ne jeans ne bra. On fa ne jeans ne bra. Na we no wo pe kwan de yi se wo hwe ba ko nso oda ha yi. Kokko de yi. Wo no so dwene se we ne ba be disturb me na ko no anya kwan be break. Dabi. Eti kofi mitie mu a de wo mu nie mre bi bible ni mu ana omo yese Yesu Kristo ye na kopie Pontius Pilate eti na me ba no me dress se Pontius Pilate eti mu de awudifo ani akromfo ya bagina mani dia ani asa de Pilato ka kire ai Jewfo no se kofi yi afi bia mo wo aye afasha me yema mo se megya nipa ba ko ama mo no mo awakobo na senuam ana se wono so be fa free eti minya Yesu Kristo mamo ana se Barnabas ye na dodo ne tiem se yewura yempe wei na mum yepe Barnabas wo betie makola fo am se oyine dabi yempe wei de ja no me mo na se nduam social media ho a kobi ne mane to jonso gu ne social media buru no tetente so me kanya nsasam kire no wantie nti momfa wei no kokowedie no de na nine left momfa ne nko na monko bona senuam social media ma no moda monko tetente so ngu ne so what wei de won fata nemo no fake doctor na boyfriend no wono de Barnabas ye nyanya no Barnabas se no adwene ye o se me beja wa ma watimi afa akire we be distract me we ntimi distract me we kokin adwuma we nyina nke be ka kire manfo otimi distract me enkola wo kum wo mo ni suku mo di nyina nke be ka kire manfo otimi distract me enti ho hia munyini free ho na mo fa ne nko mo we ya senua mo social media na me fa Barnabas ni adwuma wate More fire. ti wo minyanya Sadia na so hwire nyanya monyi we ha dani you free munya ko we dey Ya paso ni free no. Ti abrantie o free ndey ko dey opese obeka bia beka Ka. we nu hu bre unyama no kasa nipa titira frame na ye ma fere kura ampo ma fere Papa bi. nam ko dru makola wono ne sadia ma ne be boaje me so ne ade no a na mbe hunu se katechie ni ye ma ne katechie More fire. hey what's it no but at the end of the day I cannot reduce myself to his pedestal. He doesn't belong to any pedigree. Not as though when I come head to head or tete a tete with him, he can speak anything sensible. But could you make him his own chance? By the end of the day, why? Because when I want to engage you, I will change the discourse. I will take you away from a baby, and I will take you very far. We drew we am rule over you. That is the ego tactics. I don't have your time. Never. I've respected the people, the prominent people who have called me from rank and file of our nation, impressing on me that I should not engage you in any because it will reduce the pedigree I've built myself to. So, Emrechi ya jo mama ba wanye adwumada. Otiminya ska organize a boxing match ma Anthony Joshua mu nyina ba. Manfo ne boje so hwahwa. Wonya sika no wai. But the entia we no question of interest. And say yes o ekofo adu be ye bi ntimunya won so nya bi. Na me ne ho akoka. Timunya wo mo. Manfo ne betia ne na amowi kromfo. Ya wia wo mo awia a pente wo Roman father manfo na betie no carpet o mo da so nyane awia say goodwill now hey
Comfortable? Why are there? Organizing football, a boxing match until Joshua Maba, reviving our boxing. And can you say? Now, so the time, no more years so a year, by your fan to make my appeal, fan to for the people. Hey, Sharaf, you. Go woman ka man for no so man there's a menam boka mo fa bi kuranka ko say abusia okatachie nsem ne bi eno no a okire mu se ena meka say de oni kwakumenu eni beef bia but Kevin Ekubadu talent okwa ne de it will die. Ladies and gentlemen, enti say the beef bi eni wa me de bebro between okatachie Kwame Efrifa Mensah but Kevin Taylor de okatachie chire mu se edasu giram na ebekoso de eni adi nsem bi ebekoso bi achi na kasafidie su ne de bebro nti mesero so ba na wa subscribe na wa share na busua no etumi akoso ayekese na before meja mekra mo ame akono Charistic Company Limited ni die ma mesha no kwajibi ebe ma wo agina so benya wapomuden na bibia etumi adimu obi a malaria, typhoid, diabetes, blood pressure na yade etai lower cholesterol ne bad cholesterol wadru any hindi heba mesha zaman capsule so nuzu ememedru a ebe mo agina so brand se okoto efade na isizie waka ho sisi ade yade abeja so sexual weakness, low sperm count yade beja so wadru ene zaman capsule sin dru FDA human dia to say ye open do to okofuma se ba store sa onsa ebe kempenifo endoi ebi ye from Dan Kwesi Prince Macrab.